Papenani yang kembongan 100 kerok na batu kidung muda-mudi nomor 55 daun untuk membela payang kayu salib. Daun untuk membela payang kayu salib, tanda tampak rebus syapari, tu salib nanai, tu buang maindan, ulah bangsa lana tolino, buang karang tu saliato, saya tempat batuanku, saliato kudo manda, kupomara imbang kota, moya saliato digeseri sayun, lapokale kutai dawana, anak domba maindan, tangali lobitu, disalib belana salata, buang karatu saliatu, saya tambah katuanku, saliatu ku demanda, ku pemana itu mahkota. Kupong walabi na pematua randung na kamanempanta sa kupuna lada di lansangan na buang matua na buang Yesus na tunggana na buang pena masalah. Narapoy merokomi kamaturturuan siya kamamasian siya kamarapasan diomay buang matua amde siya diomay buang Yesus Kristus na buang pena masalah. Oke, saudara. Ipuang tambay tang torena iku ala dogon buta salah kumiseroy saemo puang lako kalegi lang rara malalibi seroy na opuan moy ku tampat gule di pamatotona salah kumi padeimo Romainda Saemo puang lako kalemi lan rara malini seroy na opuan mioli mo ipuang ikwaku kanasay kapatunganan paranuan maseng isay lako saemo uwan lako kalemi lan rara
di miseroi na okuan di paren panina dau kale kalyani wasana dosa pademo nason damaseni saya mau puang lako kalemi lan rara malai seroi na opuang oh Yesus puangku kamu maunidoi tumintu doma patongan sundun pangalumi saya mau puang lako kalemi lan rara malagi miseroi na omuan. Keterlibatan kita dalam Ya, halo teman-teman. Saat ini saya sementara bersama dengan Bapak Nikodemus Biringkanai. Kami sedang berada di Tongkonan Paribatu dalam kegiatan apa nyambe? Mak Pasuluk almarhumah ya. Almarhumah Nenek Naharin dengan ya nenek Pian ya. Nenek Pian. Ini adalah Ibu Astriati Biringkanai. Saya pede aja. Ulangan na,